Baba uModern Ngwenya usikhuthele ukwaphatha leqembu kwesikhathi eside. Namhlanje bekhona lemhlanganweni lo weHighlanders. Ube ulokudlongudlonga uxokozela mani Ngwenya. Uhambe njani? Abantu babuyile sibili ngobunengi babo bezozama ukuthi belalele bekhangele udaba lwemali ukuthi imali yabo yasetshenziswa njani ngomnyaka ka2022 kodwa utholakele ukuthi hayi imali azihambanga kuhle. Audit report yankhona kathi adverse meaning ukuthi imali abazange bebekwazi ukuthi zazisuka ngaphi siya ngaphi, le evidence yokuthi zasetshenziswa ngaphi hayi baswela abe audit committee. Kwaba lomuntu othi hayi o propose vote of no confidence ukuthi abahambe. Omunye wa counter wathi hayi asibanikeni ithuba. Iboard yabhula ke umlilo yathi hayi umntwana uma ephambanisile kaxoxwa uyashaywa ngoswazi tshengiswe indlela enhle ebamba umthetho. So kwakathesi sesikhangelela ukuthi bona ama executive members njengoba zila abantu ukuthi bazondile abathabanga ngendlela akade bebamba ngayo umsebenzi banikwe elinye ithuba silethemba lokuthi bazalungisisa lokho kade ungaqondanga. Wena nje umuntu okaphatha iqembu ungathi benzene kathesi? Mina engikufunayo ukuthi iqembu leHighlanders libambane, ama-members bambane, ikakhulu yona iboard ngokwayeka ibambane, le-executive bebambane beyi-board, le-executive siye phambili ngoba ngesikhiwa bathi united we stand, divided we fall.